lijepa smo ljudi, sam Milan. Idemo danas kao što vidite snimamo Clash Royale. Znači, jednu najavu. Uskoro, kao što vidite, skidam FIFA 15 na telefonu i ako uspijem, onda ću vam snimiti video FIFA 15. I to je to. Ajmo sad od free chest. Što ćemo tu dobiti? 30 gola, 2 goblina i 2 skeleta. Znači, ljudi moji, mi moramo mnogo da upgradeamo da bi došli do levela 5, a level 5 nam se voli. Ajde da damo, na primjer, minimum. I kao što vidite, druga sam arena, 499 trofeja, ja slabam menu vezu. Dobro, 78 golova, 2 knighta, 2 skeletona, super, 2 farbola i 10 miniona! Idemo bre, to. Mogu svoj minion da ljudi moji, da im koliko sad imamo. Znači, danas ću vam pokazati danas ću vam pokazati moj deck i odigrat ćemo battle. Mislim 2 na 2. Znači, ovaj deck mi se zove minion deck, ovaj bomber deck i ovaj kako ću ga nazvati, mini pack. Eto. I ljudi moji, ajmo da počnemo i jedan battle. Idemo, je li neko aktivan? Ima veze, tako da idemo meč. Moram mi ubiti sada, izvinite, pišite mi u komentare da li hoćete da u videu ima facecama ili nema facecama. To mi pišite u komentare. Ako hoćete, ako nećete, neće biti facecam. Ako hoćete, znači sve subscribera snimaju, da pišu komentare, da ovo je što je i da to znači što vidite, ako ćete sutra video, masku sam dobio za telefon, ako ćete sutra video vidjeti kako se da maska, kakva je maska i to, bacite ga. I molim vas, ajde do februara da stignemo 10 subscribera. I sve. Bilo smo bili. I sve ispriča, a mi pobedili game. Ok. Da nam bude kratak video. Samo još jedan. I ako hoćete, isto lajkujte video, ako hoćete i da vam snimim koje slušalice koristim za snimanje videa. A sad neću, sad mi ne treba. Snimam i odigramo jedan battle. Znači, hvala vam još mnogo. I sam napisao čere po Cristiano Ronaldo 7 i sedmica. Ja sam treći levelom čak. Mislim ja četvrti, on treći. Ok. Nije oči nego su u stvari, barem mi tako ne kaže. Idem ovdje bić, da malo da odim Baby Dragona.
što ja volim Minimana. Vidite što radi. Ubijaj. Sad ćemo se obraniti malo i stavit ćemo predvičar. On to žena. Bum. Valkira. Valkira u zadnji tren. Nije tako bilo malo skraći video. Zato što sada, kako se... Evo sad. Uskoro krećemo u školu. Pa neće biti video dugočak. Dobro, idem. Ovdje da najvladimo. Ali i dalje ne. I dalje. Se izbacim ovo. Deathmatch, sad imamo deathmatch. Izvinite ako neko ulazi mama. Ja sam u klanu 50 libera. I ne znam koliko nas je klan. Posjetite kanal Aca Tvrock. Tako mu se zove kanal, link će biti u deskripciji. Što ovdje imamo? Super cool. I ok, ljudi moji, izvinite ako sam isključio facecam. Isključio mi se. Izvinite. I to je to. Ako vam se ovaj video svidao, like, share i subscribe. I vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!